Jacob Zuma wahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo yanze kwishyikiriza ubutegetsi kugira ngo atangire igifungo cy'amezi 15 yakatiwe. Avugira iwe ejo ku cyumweru, Zuma wari ukikijwe n'abamushyigikiye yavuze ko arimo kujuririra icyemezo cy'urukiko. Perezida wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi yatashye ikigo cya gisirikare mu nyanja ya Mediterane. Icyo kigo kigamije kubungabunga umutekano w'amajyaruguru n'uburengerazuba bw'igihugu hamwe n'uw'ibigemurwa binyuze mu mazi. HCR irimo gushakisha uko ibihugu byashyira impunzi muri gahunda z'inkingo. Muri Afurika, Senegal na Cameroon byamaze kwandika impunzi mu bijyanye n'inkingo za COVID-19. Guverinoma ya Afurika y'Epfo yatangiye guha inkingo abofisiye bayo mu gipolisi mu cyiciro cya kabiri cy'itangwa ryazo. Naho muri Kenya, abashakashatsi baravuga ko ihindagurika ry'ibihe rifite ingaruka zikomeye ku bihugu bine bihingwamo cyane icyayi, ari byo Kenya, Ubushinwa, Ubuhinde na Sri Lanka. Biraturuka ku bushyuhe bwiyongera, amapfa, imvura itagwira igihe n'imyuzure.